Okay, ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mukurikirana amakuru n'ibiganiro tubagezaho ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru abari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero tugiye kugezaho amakuru akomeye, aho umutwe wa M23 ndetse n'ingabo zayo bakomeje gusubira mu mujyi wa Uvira, nkuko ari amakuru turi gukesha amasoko yacu aherereye hariya ku mirongo y'urugamba. Nibyo wanyumvise neza, umutwe wa M23 uri gusubira mu mujyi wa Uvira, ni nyuma yaho wari wavuye muri uyu mujyi ku itariki 17 z'uku kwezi turimo kwa 12 ndetse n'itariki ya 18 bisabwe n'ibihugu by'amahanga nyuma y'igitutu gikomeye uyu mutwe wa M23 wari wokejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ariko uyu munsi nyuma yaho Leta ya Kongo itangarije ko itazasubira mu biganiro yari irimo idoha n'umutwe wa M23 AFC, ubu ngubu uyu mutwe wamaze kongera gushyira intwaro ku rutugu, basubiye mu mujyi wa Uvira ndetse ari nako bari bukomeza intambara mu bindi bice bitandukanye. Na amakuru rero atugezeho akaba ari amakuru tugira ngo tugarukeho gatanu kuri gatanu, turagaruke kandi ku ngaruka bishobora kugira kuri Leta y'u Burundi yijanditse muri intambara ndetse na n'uyu munsi wa none yari ikomeje kongera ingabo mu bice bya Uvira nyuma yaho umutwe wa M23 uvuze ko usubiye inyuma kugira ngo ibiganiro bya Doha bikomeze. Na amakuru rero ngiye kukugezaho akaba ari bushingire ku inkuru nyinshi zitandukanye zanditswe mu binyamakuru bitandukanye, cyane cyane inkuru irabiyoboye izindi, akaba ari inkuru ivuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gusubira mu biganiro byaberaga mu gihugu cya Katari mu murwa w'iki gihugu ni Doha, aho rero aya masezerano yari hagati y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abayirwanya aribo AFC M23 baganira ku buryo bashobora kurekeraho kurwana ndetse bakaba bashobora gushaka umuti udashingiye ku ntambara, no kuvuga binyuze mu biganiro. Leta ya Kongo rero yamaze kwemeza ko itazasubira muri ibi biganiro nkuko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye, harimo n'ikinyamakuru igihe cyanditse inkuru ku isaha y'isa 5:15. Akaba rero tugiye kugenda tugaruka kuri izi nkuru ndetse na byinshi byagarutsweho n'abasesenguzi, aho hari ibinyamakuru byandikwamo n'abasesenguzi akaba hari ibyo batangaje kuri uku guhakana kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza ibiganiro bya Doha, ndetse M23 nta kujijinganya ikaba yamaze guhitamo gukomeza imirwano, aho ubu ngubu bamaze gusubira mu mujyi wa Uvira, nubwo bose batari bagera muri uyu mujyi, ariko birumvikana bamwe nkuko tubikesha amasoko yacu ari hara ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, bimaze kumenyeshwa ko cyangwa biravugwa ko umutwe wa M23 ndetse n'ingabo zawo bongeye gusubira mu mujyi wa Uvira, bari bavuyemo ku itariki 17 ndetse na 18 z'uku kwezi turimo n'ukwezi kwa 12 umwaka wo n'ibihumbi 2025. Reka rero mbere yuko mbaye ikaze ngo twinjire mu makuru ku buryo burambuye, mbanze mbasuhuze mwebwe mwese mudukurikira muri mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, abari muri diaspora mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abari muri Amerika, Canada ndetse no mu bihugu by'Uburayi, mwese mbahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Na amakuru rero nkuko mwabyumvise agiye kwibanda kuri uku guhakana kwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukomeza ibiganiro bya Doha, ndetse tunaganire ku bijyanye n'ibiri kubera hara ku mirongo y'urugamba by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, aho umutwe wa M23 ubu ngubu wamaze gutangira kwinjira muri Uvira. Rero kana kuri subscribe, ukane kunzogera, wibuke kandi no gukora share, ari nako kandi nkushishikariza kujya muri comment maze ukandikamo ibyo uba wifuza ko tugarukaho, tukaza kubigarukaho mu makuru yacu ataha tukabivugaho gatanu kuri gatanu. Na amakuru rero tugiye guhera kuri inkuru yanditswe mu kinyamakuru Igihe, aho iki kinyamakuru cyamaze kwandika inkuru ikomeye itumye umutwe wa M23 uhita wongera gusubira mu mujyi wa Uvira, ari nako kandi bemeza ko bari bukomeze intambara mu bice bitandukanye. Ibi kandi bibaye nyuma yaho ku munsi w'ejo mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye abashyigikiye umutwe wa M23 bari bakoranye maze bakora imyigaragambyo yo gusaba umutwe wa M23 gusubira mu mujyi wa Uvira. Ni amakuru rero yakomeje kugenda acicikana hirya no hino mu mbuga nkoranyambaga. Aya makuru rero akaba yaravugaga ko M23 ndetse n'abayishyigikiye basabye yuko bagomba gusubira mu mujyi wa Uvira nyuma yaho umutwe
wa leta ya Kongo uri mu ntambara, no kuvuga ingabo zayo FARDC ndetse n'abayishyigikiye barimo abarundi Wazalendo ndetse na FDLR bari barimo bakora ibishoboka byose kugira ngo bongere bisuganye basubire mu ntambara hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu byemezo ubona ko ikiza imbere, no kuvuga icyemezo cyo kujya mu ntambara nubwo mu by'ukuri kuva yarwana itari yabasha gusunika umutwe wa M23 nibura na santimetero imwe, uretse aho M23 yagiye isubizwa inyuma no kuvuga ko hagiye kubaho ibiganiro, ariko mu by'ukuri nabyo ntibibeho. Murabyibuka yuko igihe ingabo z'umutwe wa M23 zasabwaga gusubira inyuma zikava za Rumangabo ndetse n'ahandi kugira ngo habere ibiganiro byari kuyoborwa n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ndetse akagarurwa amahoro, leta ya Kongo yarabyanze maze irabihakana, inasaba ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kwinjira mu ntambara n'uyu mutwe. Izi ngabo byarangiye zitabikoze ndetse zirahavanwa, haza Sadek nayo murabizi ibyo yahuriye nabyo mu mujyi wa Goma. None rero no kuri uyu munsi wa none ababirigi, abarundi Wazalendo ndetse na FDLR n'ingabo za Kongo FARDC barimo barahanyanyaza bakanga kujya mu biganiro bya Doha ngo barebe ko bashobora gutsinsura umutwe wa M23 muri iyi ntambara bahanganiyemo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nihuse rero reka twinjire muri iyi nkuru yanditswe ku kinyamakuru Igihe, ubundi tuyisome tuze tunayisesengura cyangwa se tugaruka no kubyo abandi bakomeje kugenda bayivugaho. Reka rero amakuru yacu tuyanzikire kuri iyi nkuru ivuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwanze gusubira mu biganiro by'amahoro bibuhuza n'ihuriro AFC M23 rirwanya leta ya Kongo. Leta ya RDC yanze ibiganiro byaba iby'imbona nkubone cyangwa ibyifashisha ikoranabuhanga cyangwa video conference, mu gihe ikomeje kwinubira ko AFC M23 yafashe umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice byo mu kibaya cya Rusizi. AFC M23 yatangaje ko yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 z'ukwezi kwa 12 ndetse n'itariki ya 18 mu rwego rwo kurema icyizere hagati yayo ndetse na leta ya Kongo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bigende neza. Ariko leta ya Kongo yo ntabwo yabyemeye, ahubwo yanakomeje kugaba ibitero byifashisha indege mu bice bigenzurwa n'umutwe wa M23. Muri iki gihe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyize imbaraga mu gusabira abarwanyi ba AFC M23 ibihano, ibashinja kurenga ku gahenge. AFC M23 kandi yahakanye ko nta kwangiza agahenge, isobanura ko ahubwo leta ya Kongo ariyo yakarenzeho ubwo yarasaga mu bice birimo Kamanyura ndetse n'ahandi yifashishije indege. Muri iki cyiciro leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23 byari kuganira ku mahame shingiro 6 abiganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Aya mahame arimo korohereza abari mu bikorwa by'ubutabazi, gusubiza ubuyobozi bwa leta ya Kongo mu bice byose by'igihugu, gushyiraho ingamba z'umutekano z'agateganyo, gucyura impunzi, kuzahura ubukungu ndetse no gushyiraho komisiyo yo kwimakaza ukuri, ubwiyunge ndetse n'ubutabera. Yiyongera kandi ku rindi hame shingiro ry'agahenge no kugenzura uburyo kubahiriza amasezerano bikorwa, guhererekanya imfungwa ndetse hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23. Aya yonyine cyangwa se iri hame rikaba ryarashyizweho umukono mbere mu gihe M23 ndetse na leta ya Kongo n'ubundi bagiranaga ibiganiro i Katari hariya mu mujyi wa Doha. Ku wa 22 Ukuboza, no kuvuga ku munsi w'ejo hashize, perezida w'inama y'abaminisitiri ya Togo usanzwe ari umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, akaba yitwa Gosingibe, yagiriye uruzinduko rw'amasaha make i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Gasingibe hataratangazwa rero icyamugenzaga i Kinshasa. Gusa ibiro bya perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byatangaje ko baganiriye ku mutekano wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru mu bice bigenzurwa n'umutwe wa AFC M23.
ni amakuru rero akomeye akomeje kugenda avugwa, ariko by'umwihariko hakaba ari n'amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zari zakomeje kongera kwambuka nyuma y'aho umutwe wa M23 uvuye mu mujyi wa Uvira. Ibi ngibi rero byose bikaba biri mu biri gukomeza intambara ndetse n'umwuka mubi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru yacu rero reka tuyakomereze kuri iyi nkuru, ari nako kandi nkurarikira gukanda kuri subscribe, kanda kunzogera ya muri commentaire utubwira amakuru ba wifuza ko tugutunganyiriza 5 kuri 5, ubundi tujye tuyagutunganyiriza. Reka rero nkubwire ngo aya makuru yacu uba ukomeza ugenda uyumva cyangwa se uyakurikirana umwanya ku wundi, kubera yuko breaking news zose zibonetse duhita tuza tukazikugezaho 5 kuri 5. Ari ibihe bigezweho, ibyo mubona hirya no hino, nabyo bya politiki, bijyanye na politiki, by'urubyiruko rusigaye ruhaguruka rukagira ibyo rusaba. Uzi ko ari ibyo, ariko bikwiriye kugira ibyo basaba. Twebwe RPF tugomba gutegereza ko hari twibutsa ko hari ibyo bagomba kubidusaba, ubwo twaba twarujuje inshingano zacu, inshingano twiyemeje. Aho abantu barinda kuguhagurukana bakakubwira ngo turashaka iki, ubwo ni ukuvuga ngo twarakibuze, ntacyo waduhaye. Nibyo njye bafite ibyo bahaguruka basaba, barwanira uko babikora kose, njye ndabyumva. Ndetse icyo bivuze, impamvu nabyumva ni uko ari nk'ibyo twakoze natwe tukiri bato kurinda tugera hano. Urugamba rwa RPF, amateka ya RPF ni iki kiyagize. Ni ukuvuga ngo hari ibyo ugomba kubimpa. Abantu bakoresha wenda uburyo butandukanye, ariko ni bimwe. Kumpa uburenganzira bwanjye, ibyo ntabwo ari ibyo ngomba kugusaba nkapfukama. Hapana, tagombana kabisa, tapigana. I can't beg anybody I don't expect anybody to give me my rights as a favor she's doing to me. Hapana. So, hano mu Rwanda bibaye bikurikiye rwose, hakagira uvuga ati there is something, hari ibintu watugomba gutaduhaye, njye nabyumva, kuko nanjye niho nahereye, namwe mwese niho mwahereye. But then inama nk'iyi, umuryango nk'uyu, ikitugize, ikitubeshejeho, inshingano dufite ni ukugira ngo igihe ari twe turaha muri iyi myanya, tutazagira uwo twibwira ko azagomba kudusaba ko tumuha uburenganzira.
naho byaba ari ukwibagirwa birenze urugero, that would be insensitive. The right you demand is the right everybody has a right to demand. Ukuvuga ngo mu mikorere yacu tugomba gukora ku buryo twibuka ngo hari inshingano dufite, abantu batagomba kutwingingira, batagomba kudusaba, tugomba kubagezaho byanze bikunze. Aha rero niho nshaka kuzira ku kindi kibazo. Ubu tumaze hano RPF tubaye muri leta, nitwe rwose ibintu byose bishingiyeho. Imyaka ibaye myinshi. Tujye twisuzuma buri gihe, turebe ukuntu twuzuza iyo nshingano. Ndahera ku miyoborere, ku mikorere, muhere ku nzego aho uhera hose. Washaka uhere ku nzego zo hejuru, ushaka uhere ku nzego zo hasi. Ikigenda kigaragara kuva ku nzego zo hejuru ujya ku zo hasi, cyangwa kuva hasi ujya ku zo hejuru, ni iki? Mukwiye kuba mukizi, mukibona, muzi ngo aha ngaha hari ibitagenda neza, bigahera ko bishyirwa mu buryo, ku buryo bwihuse. Mwe murabizi kundusha, mwari mukwiye kuba mubizi kundusha, mugenda hirya no hino kundusha, muhura n'inzego zitandukanye, iyo mushaka za serivisi n'ibindi.